Victory Victory, iyo niyo njyana niyo ndirimbo kuri ubu abanyamerika cyane cyane abo mu ishyaka ry'abarepubulikani barimwo bararirimba. Ikaba ari intsinzi y'umukandida wabo witwa Donald Trump. Donald Trump wari umaze iminsi ahanganye mu bijyanye no kwiyamamaza, yiyamamaje bwa mbere ku ikubitiro ahanganye na Joe Biden. Uwo akaba yari umurwanashyaka wo mu ishyaka ry'abademokarate, ari naryo ryari riri ku butegetsi mbere y'uko habaho amatora muri Amerika. Kuri ubu rero amatora akaba yabaye mu rukerera. Ku bari hano i Kigali cyangwa se bake bari hano muri Afurika, twe hari mu rukerera, bo ubwo hari mu gihe cy'amasaha y'umunsi barimo batora umuperezida uzayobora manda y'imyaka 4 igiye kuza uhereye muri 2025 gukomeza, cyangwa se uhereye ubu amatora yabaye. Kuri ubu kuri no nshuro Donald Trump akaba yegukanye intsinzi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ku mwanya uruta iyindi, ku ntebe iruta izindi zose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nyuma y'uko hagiye habaho imbogamizi nyinshi kuri uriya mukandida Donald Trump, ubwo yatangiraga kwiyamamaza yahuye n'ibizazane byinshi, aho yaje kuba yaraswa, bakamuhusha bakamurasa ugutwi, bakamwahuranya ugutwi. Icyo gihe byaje kugaragara yuko ashobora kuba atishimiwe, hari abantu batashakaga ko ajya ku butegetsi bwa ziriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abe ari we uza kuba yaziyobora. Ariko uko byagenze kose Donald Trump yagumye kurwana, agumya guhatana ndetse ntiyacika intege, aranagumya yizera intsinzi. Ubwo Joe Biden yazaga kugaragaza intege nkeya, ishyaka rye rikabona ko bidakwiriye yuko yagumya kurihagararira nk'umukandida uzahatana mu matora yo muri 2024 muri uku kwezi kwa 11, yabaye muri uku kwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024. Byaje kurangira bahinduye, bafata ko ishyaka ry'abademokarate rigomba guhagararirwa. Yaje gukomeza arahatana, amaze guhatana bakomeza mu matora ya mbere Trump aratsinda. Mu matora ya kabiri nabwo Trump agenda atsinda muri amwe mu mareta. Noneho ubu amatora yaje kuba finale, byaje kurangira bigaragaye ko Trump yegukanye intsinzi. Kuri ubu rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo mu ishyaka ry'abarepubulikani ubu barishimye, bamerewe neza. Ku ikubitiro ubwo intsinzi yagendaga iboneka, bimwe mu bihugu byatangiye kugenda byandika ubutumwa bwo kwifuriza intsinzi Donald Trump. Aha rero ubu hagiye kuba iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe uriya Joe Biden yari ayoboye Amerika, hatangiye intambara mu bihugu bimwe na bimwe muri Ukraine, Uburusiya butera Ukraine. Trump rero akaba aje kuvuga ati ngiye ngarutse kubaka Amerika, kuyiha ubudahangarwa, ikagumya ikaba igihugu gifite ubudahangarwa, giteye imbere, gifite ibintu byinshi kigenda kigenderaho. Noneho bikomeza gutyo nyine bigenda bizamuka, aho noneho kuri ubu ngubu avuga ati Amerika isubirane ubudahangarwa bwayo, kandi Amerika ive mu ntambara, ntaba ariyo igaba intambara, ahubwo aba ari izana amahoro ku isi. Trump rero ibyo nibyo aje asize imbere. Ni ukuvuga ngo twebwe
tuba turi aha ngaha, ubundi naje kwitonda neza ndareba nsanga twebwe ubundi tuba abatari inkomamashyi ni abafana ba nyabo mu by'ukuri banazwi binemewe ko ari abafana ba biriya bihugu by'iburengerazuba, ndetse bamwe tugendera kuri politike na demokarasi z'iwabo muri Amerika. Trump ubushize yaje gutsindwa mu matora, ubwo yatsindwaga na Joe Biden yakoze imyigaragambyo avuga yuko yibwe, kandi koko byarashobokaga ko ashobora kuba yaribwe kuko bitaje no kumuhira ubwo yiyamamazaga kuri ino manda, kuko yahushijwe, bagerageje kumwica inshuro zirenga ebyiri ariko Trump agenda arusimbuka. Kuvuga ngo rero ubu intsinzi arayifite, intsinzi ni iya Trump. Ni ukuvuga ngo utabyemera ko ari iye, ubwo nawe tuzamenya uko bizagenda nyuma y'uko kuri uno munsi twabonye ibyavuye mu matora. Bityo rero ubu icyo tugiye gukora natwe ni uguhanga amaso tukareba ese iyi manda y'imyaka 4 Trump afashe, iyi manda y'imyaka 4 Trump agiye kuyobora, hashize imyaka irenga 2 hari intambara y'Uburusiya na Ukraine, ubu hatangiye intambara yo mu burasirazuba bwo hagati, Israel irimo irarwana na Iran, irarwana n'imitwe yitwaje intwaro yo muri za Iran, muri za Syria, muri za Libani, aho hose hariyo intambara, kandi izo ntambara zose tuzi ko cyangwa se tubwirwa ko tukanumva ko izo ntambara ziterwa inkunga mu rwego rwo gufasha Israel zibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump rero mu bintu ngo bikomeye cyane ngo aje gukora kuri no nshuro, Trump ngo aje guhagarika intambara minsi ya mbere cyangwa se mu cyumweru cya mbere, avuga yuko agomba kuba yarangije guhagarika intambara yo mu Burusiya na Ukraine. Iyo ntambara turayizi imaze imyaka, reka tuze tubyitege, harabura iminsi mike cyane rwose iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine igahagarara nk'uko Trump abivuga. Reka tubyitege turebe se intambara ya Israel na Iran nayo iri buze kurangira. Ese ko nabonye uriya Netanyahu, uriya minisitiri w'intebe wa Israel, yifurije Trump intsinzi, ndetse ni umwe mu bantu ba mbere bifurije Trump intsinzi, ariko ibyo byabaye nawe amaze kwirukana minisitiri w'ingabo wa Israel amuziza yuko hari ibyo batumvikanaho, aho minisitiri w'ingabo aba avuga ati muhagarike intambara muri izo ntambara ziri kuba, twe ntituzishyigikiye, ariko wowe minisitiri uransuzugura. Mbere y'uko amatora rwose bigaragara ko yegukanwe na Donald Trump, we yari yamaze n'ubundi gusezerera minisitiri w'ingabo. Reka tuze turebe koko, tumenye ese twitegereze turebe uburyo Trump abantu benshi twakunze tukanamufana, abantu benshi baraje bayitirira izina Trump, na hano mu Rwanda barahari bitwa ba Trump, hari n'ahandi henshi cyane usanga umuntu yariyise Trump. Tugiye kureba Trump wacu twemeye tukamufana nyine, turebe ngo ese aje gufasha isi iki, cyane cyane yuko ayoboye cya gihugu cyitwa ngo nicyo papa w'isi, nicyo kiyoboye isi. Tugiye kureba uko bigiye kugenda muri ino minsi iri imbere. Iyi rero yabateguriye ikanabagezaho ikiganiro ni Iraza Media TV. Nk'uko mugenda mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, wakoze kubana natwe
yari ingingo ndetse zari ingingo ngufiya twabagezagaho ku bijyanye n'amatora mwari mumaze iminsi mwumva muri Amerika, abandi mukaba mwumvishe ko intsinzi yabonye nyirayo. Aha ngaha rero ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tugenda tubagezaho ugende ubibona ku gihe. Wakoze cyane rero kubana natwe, uri umuntu w'ingenzi cyane. Komeza ugire ibihe byuzuyemo ibyiza byose wifuza, kandi Imana ikomeze iguhaze kwifuza kwawe. Ibyiza byose ndabikwifurije kuko nawe urabikwiriye. Bana na buri wese mu mahoro nk'uko nkomeza kugenda mbikwifuriza. Ibihe byiza.